دپان امام زین العابدین پوز ظلمہ فقط ظلم شام مشنا اہل بیتن کیاز ام شامن کیا کور عزادارو ام رنجنو حضرت زینب کبرا کر رنجنون یم سات زینب پکان امام زین العابدین ست سرہائے مقدس شہداء ست مگر زینب کبرا اکسی ددس ودان کاش سر امام حسینس گھن زینبس کن نظر پین کہین سر امام حسینس گھن نظر پین ات ددس ودان ات دربارس مز تھوک استاد قیامت کر گئی عزادارو یل وچن یزید تختس پہ مگر کران کیا سر امام حسینس تازیان لایان ضربن پہ ضرب لایان برداشت گوس نا امام حسین یم سات امی زندان شام مز درائی مختلف چیزن تقاض کرن اکوئی تقاض کرن دمس یزید بنا نیرن تو تانی یوتن تانی میں سر امام حسین حوالہ کر میں چھو ماں امام حسین بہ نیرن تو تانی شام مز مگر عزادارو عظیم لوک آسان ات روزس اند پت یم سات وچان آسان سنسان گومت روزہ مقدس عزادار نما اندار اچان سوال آسان کران یہ کس روزہ مقدس یہ ونکس دشمن اسلام نچان خوشی مناوان مس یہ تم سندی روز یس بٲے روس پھیر شہر پت شہر یہ تم سندی روزہ مقدس یس بٲے عمار کربلاس مز ون دیوان مگر پت کرن بیٚیہِ شامس کن سفر مگر سر حضرت عباس اوسُس نہٕ سر امام حسین اوسُس نہٕ اد کیا کرن یم سات مرن آن ووتس یہ سرزمین شام شاید آسن رخ کورمت کربلا کن دپمت آسک میانیو در دلو ولی وہ زینب آسا یم دنیا نیرن ولو یم سات تیسو یم دنیا نیران بہ زینب سو تہ شامس چاندس پہ واتان مگر زینب چاس شامس مز تنہا مے چھن کہین چاندس پہ یا باس ول یکنا یا علی اکبر ول یکنا پف دے یم دنیا نیرن مگر خدا زان حال کت کن آس زینب یم دنیا درامز کم آس دفن کرمز کم آس نخلستانس مز قبرہ بنٲمٕژ مگر یم سہ زوار آو ات نخلستانس مز بیوٹھ اتے فاتحہ پران سائلن کورس سوال دپنس مے ون تو ظاہر یت نخلستانس مز قبرستانہ چھن کیا یتنے کا روزہ چھن کیا ژٕ کیمس فاتحہ پران ام زوارن دیت سوال دپنس کیا ونے سائل یتہ سوے بٲے رژ دفن گمٕژ یتہ سوے دفن یس بیر دا شہر پت شہر یتہ سوے دفن یس نام زینب کبرا مگر مرن وقت یت شامس مز کانٛہہ اوس نہٕ شاندس پٮ۪ٹھ کہین